انسي خالص اي طريقه للكبد والقوانص جربتيها قبل كده، عشان هقولك على طريقه من حلاوتها هتدمنيها، مش هتبطلي تعمليها كل يوم، ولو فكرتي تبطليها يطلبوها منك تاني. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بيغمس كده مع عيش وطحينه، حاجه كده تجنن. معايا نص كيلو كبد وقوانص، نضفتهم كويس وغسلتهم، وعملت له محلول نقع عشان الزفاره، وبعدها بصفيها واقطع الكبد لوحدها والقوانص لوحدها. اول حاجه هعملها هنزل بزيت في الجريل، واسيب الطاسه تسخن تماما عشان انزل بالكبد اول حاجه. بعد كده اول حاجه هنزل بيها هي الكبد. هتقولي ازاي؟ المفروض القوانص عشان بتاخد سوا اكتر. هقولك الكبده لما بتنزل الاول بتاخد صدمه كده ولون حلو، وكمان بتحتفظ بطراوتها من جوه، وبتبقى واخده كفر كده مقرمش من بره. عايزه اقول لكم ده بيديها طعم حلو قوي. انا هفضل اعمل فيها كده واقلبها واشوحها لحد ما تنزل اغلب الميه اللي فيها،